Raspoloženje srpske zajednice na Kosovu je, ako mogu da kažem, već duže vreme nepromenljiv u tom delu, jer je srpska zajednica uplašena, srpska zajednica je zbunjena i srpska zajednica je nepoverljiva kada pričam, pre svega mislim na institucije koje su kosovske institucije, čak što više, i u međunarodnoj zajednici. Ono što je danas na dnevnom redu, vidite da se taj strah ispoljava na neke druge načine i ono što bi ja iskoristio priliku i što koristim kad god imam, da apelujem na sve građane Kosova da budu mirni, da ne dozvole da ih bilo ko isprovocira. Naša aktivnost, naše učešće na izborima, naš ulazak u parlament, naš ulazak u vladu je sasvim dobar pokazatelj i sasvim jasna preporuka za sve one koji imaju nameru da podrže sve ono što je napredno i sve ono što je u interesu, pre svega ljudi koji žive na Kosovu. Znači mi imamo jasan cilj, jasan program, želimo da bude ne samo srpskoj zajednici, nego svim građanima Kosova dobro, jer ukoliko nije i vama kao većinskoj zajednici dobro, neće biti dobro i nama kao manjinskoj i u tom delu mi nemamo apsolutno nikakvu dilemu. Svakako znamo da je, i to javno kažemo, da situacija na Kosovu nije dobra i da status quo na Kosovu je neodrživ, da treba da se, to je naša politika koja je već 2 godine javno promovisana, da treba da se reši što pre.